Москва шаарындагы мекендештер үчүн жаңылык. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, эгерде сиз Москва шаарында иштеп жүрүп, жана ошондой эле документиңиздин мөөнөтү бүтүп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, анда заманбап автоунаа менен көп жылдан бери Москвадан Казакстан чек-арасына каттап жүргүнчүлөргө ыңгайлуу жана арзан кызмат көрсөткөн жана ошондой эле документтерине жардам берген Эрик мырзага кайрылыңыз. 24 саат бою WhatsApp жана телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +7929 548 4804 +7969 280 86 27. Так, Nexia. Базы 200 миң сом кеми бар. Чыккан жылы 2009 жылы чыккан. Объем 1.5. Расход 6-7 литр. Коробка механика. Nexia. Так, Audi базы 140 миң сомдон башталат. Чыккан жылы 92 жылы чыккан. Объем 2. Расход 7-8 литр. Коробка автомат. Так, Chevrolet Laketti. Базы 310 миң сомдон бар. 300. Чыккан жылы 2010 жылы чыккан. Объем 1.6. Расход 8-9 литр. Коробка механика. Машина түтін. Морқол демеген. Так, Toyota Wish. Базы $5200 башталат. Базы 2003 жылдан тата. Объем 1.8 расход 8 литр. Üstün pulu kanca gene gel. 5. Son var sana. 380 болған. Audi чыккан жылы 2003 жылы чыккан. Базы 300 миң сомдон тарта. Расход 7-9 литр. Объем 2. Коробка автомат. Kimler gel? Hacı da da.
Sen YouTube'a gireceğiz mi? O işlerden patlaç. Şimdi gelmezsin. Avucu kes. Yok yok. Şekler. Bana kaçtırma. Burası kaynak. Hacım sandı. Kanat. Так, Opel Vazı 120 bin so'm. Так, объем 1.6. Chiqqan yili 92-yil chiqqan, benzin bilan yurayotgan. 7-8 litr расход. Hyundai бағасы 250 bin so'mdan tarta. Chiqqan yili 2004-yil chiqqan, объем 1.4. Расход 8-9 litr, коробка механика. Hyundai. Так, продается Nissan. Chiqqan yili 2000-yil chiqqan. Объем 2. Расход 8-10 litr. Коробка механика. Семейка болады. Так. Вот так. Nissan'dan tata. Так, Opel 200 bin so'mdan kemi var. Chiqqan yili 2000-yil chiqqan. Объем 1.8. Расход 7 litr, коробка механика. Kaçsın oğlum? Bakis. Baksız almışağız mı? Ne kadar ya? Su. Baksız yok. Так, Mercedes-Benz bazı $7000 baştaladi. Chiqqan yili 2001-yil chiqqan ekan, объем 2.2. Расход 8 litr. Коробка автомат.
Atama özüm men salgam 2 hafta diyorum.